abantu rero bamenye ko iyi window ya FIFA irimo imikino ibiri muri qualification z'igikombe cy'Afrika. Buri kipe igomba gukina imikino ibiri. Ni imikino 6 mu itsinda, ubwo imikino ibiri tuye kwikina, indi mikino ibiri mu kwezi gutaha kwa 10. Imikino zangira n'uyu mwaka. Turakina mu kwezi kwa 10, mu kwezi kwa 9, ukwa 11 no kwa 12. Yego, mu kwezi kwa 10 tuzakina qualification za mondial. Ngira ngo niyo window dufite. Nibyo. Très bien. Hanyuma rero ubwo kwa gatandatu byo mutamenye ni equipe y'igihugu ya Nigeria turi mu itsinda rimwe, itsinda D, itsinda rya 4. Nigeria nibwo yatangiye campaign y'abakina umukino wa mbere, bari bakiriye ahitwa Uyo. Bakinaga muri Uyo, Nigeria. Yego, Nigeria bakiraga equipe y'igihugu ya Benin igihugu bura gituranye na Nigeria neza birafatanye, nibihugu bifatanye. Nubwo abanya Benin abantu b'Ikotono bavuga igifaransa, ariko burya ni igihugu gituranye na Nigeria bahana imbibi. Reka miguso mikoro comment gato ko nageze muri Benin, burya abacuruzi bakomeye bari muri Benin. Yego. N'abantu bakora imirimo y'ubushabitsi yoroheje yo gutwaza abantu, kurangira abantu abo bashakira imari n'abanya Nigeria babibereye Cotonou. Ni benshi cyane. Abanya Nigeria kubera ko nyine baraturanye. Ikindi icyambu cya Benin nicyo gikunda gukoreshwa n'abantu bo mu gice cyegereye nyine Benin. Icyambu cya Nigeria ifata Benin nk'igihugu gikennye, abanya Benin bazopapagasa cyane muri Nigeria. Abanya Nigeria bagasa muri Benin. Kandi Benin aricyo gihugu gikennye. No Benin ntago abaturage babo bakunda gukora cyane. Ariko Nigeria iratuwe cyane. Zo n'akazi ni gake rero bahita baza bakinjira muri Benin. Ariko noneho icyambu cya Cotonou nicyo kigabura igice cyegereye Nigeria cyane. Yego, Nigeria rero yakiriye Benin kuri stade yitwa Godswill Pabio International Stadium. Ni stade iri mu ntara ya Uyo State. Nibyo navugaga. Bakiriye rero iyi match yasifuwe n'umusifuzi witwa Alamin Mohamed n'umunya-Sudani. Iyo tuvuze Sudani, Republika ya Sudani ya ruguru, ari Sudani y'amajyepfo. Equipe y'igihugu ya Nigeria nari inyotewe cyane no kumenya abakinnyi agomba kubanza mu kibuga kugira ngo bimpe neza projection y'icyo natekereza kuri match y'Amavubi, kuko Nigeria ni kipindagurika cyane ko n'umutoza urumva uyu mugabo witwa Augustin Iguavoen n'umugabo wafashe equipe bitunguranye, rero azanye umutoza Bruno Rabadia birangira adatoje equipe barita batandukana ataratoza match nimwe. Ninegereje kureba abakinnyi azabanza mu kibuga niba mu byukuri azabanza equipe irezona. Nayisengira ubwoba nyine nkibona 11 uko n'umugabo ukunda equipe ikina kandi wabigaragaje mu byukuri nyine wabageje kuri finali igikombe cya Afrika giheru kumva ko n'umutoza mu byukuri umwe matoza abaho umusaruro equipe y'igihugu ya Nigeria ne gihugu. Yego, Augustin Iguavoen yari yabanjemo rero witwa Stanley Nwabali wa muzamu w'amapupu mu mutwe uri segmente. Nwabali Abari. Yema ko afite imbekenyero. Ni imbekenyero zasaya amashwari hata. Mashwari n'ibintu byose. Yarafitemo rero defense ya batatu yari yakina icyo bita back three yari yakinisho witwa Calvin Bassey equipe ya Fulham. Yego, harimo kapitene William Troost-Ekong yari yagarutse, defenseur mwiza, mukinnyi mukuru muri groupe, ni ufite imyaka myinshi mu babanje, afite 31. Ni umukinnyi w'ikipe Al Holod yo muri Saudi Arabia. Ni umukinnyi mu by'ukuri mwabonye wateraga ama penalty, usa n'umumeti, defenseur mwiza cyane. Yari yamanuyemo n'igishyitsi cyitwa Semi Ajayi kinira equipe ya West Bromwich Albion. Abantu muramuzi muri Premier League, bakinnye saison nk'ebyiri zishize bari mu cyiciro cya mbere, this time bari mu championship. Ariko ni equipe bigaragara yuko harya West Brom muzazamutse. Oya, ari mu cyiciro cyari muri championship. So biragaragara yuko ari equipe izaba nziza mu gihe kiri imbere, ishobora kujya buryo kongera kagaruka. Ukuntu nabonye yari yakinnye mu kibuga, yari yasaga Ola Aina nk'ibisanzwe ari kuri kabiri, asa mu wing back. Ni nako yari yahengetse witwa Bruno Onyemeyachi wari wanagize match nza cyane akina equipe ya Bovista mu gihugu cya Portugal. Bruno Onyemeyachi ubwo nawe agakina nko mu wing back akundi ruhande rw'ibumoso. Hanyuma hagati mu kibuga yarateretsemo witwa Wilfried Ndidi nk'umukaseri umwe gusa, ndetse n'uwitwa Alex Iwobi yasaga n'ubisanzwe hagati mu kibuga atanga udupira twa buri kanya. Impande ni za zindi ni Ademola Lookman ndetse na Samuel Chukwueze. Hanyuma kuri attaque yakinisha rutayizamu kipe ya Bayer Leverkusen witwa Victor Boniface, kubera ko witwa Victor Osimhen yari afite ukuntu yageze hariya muri Nigeria cyerewe, kubera ko yagomba kubanza kujya gufinaliza transfer ye muri equipe ya Galatasaray. Urabizi ko ni transfer yabaye nyuma ya deadline, yabaye nyuma icyerewe, ajya muri equipe ya Galatasaray.
yaje rero akerewe habanzaho Victor Boniface ntiyatsinda igitego ariko uwitwa Victor Osimhen Maestro yaje mu kibuga asimbuye birangira atsinze igitego cya kabiri. arashize nk'amasegonda 20 asimba yamaze amasegonda make atsinze 20 atatsinda igitego instant impact kumwe umuntu adahagarika umupira barawukase rimwe ahita awusanga muri box kubita udunda ashyira mu izamu. Nigeria statistique zikavuga iki? Statistique ku ruhande rwa Nigeria ni ikipe yihariye umupira ku kigero cya 56% umva ko ikipe y'u Benin yari kuri 44 umva possession yari ya Nigeria ariko tugiye ku mashoti icyo bita kubyaza umusaruro iyo domination nibwo Nigeria yari hejuru cyane kuko yagereje amashoti 13 mu gihe Benin yagereje amashoti 6. amashoti agana mu izamu Nigeria yagereje amashoti 5 agana mu izamu avamo ibitego 3 urumva na igitego cya penalty yabonetsemo amahirwe aremere ikipe y'u Nigeria yaremye na amahirwe